ایوار باش تماشاوان هجا د برنامه کنویا دیدیه هدا دیسا ام به هفرانه ایرو دو مجاری مهنه مجار سرکه دیسا پیواجوی پیشوچونین داویه لانقره به کرتی ام بحثا وی که بکن لی مجارا منا سرکه چاندنیه ل چار پارچه کردستان چاندنی چوادمشه پرسکریکین چاندنیه چیه ام بحثا وی بکن بری که ام درباسی مجاری خوبن از دخوازم میوان خوب و بدم ناس کرن لسر میکسی یوسف اویگار جواکناس و به مرا به جانقره هر وسا لستودیوی عبدالسامت اوچامان سروک بری اودیا اندازیارین چاندنی گلک دمان نزی 10-15 سالان افکارا مشاند و یک پسپورین وی کاریه و هر وسا سوات özalp her وسا پولیتیکاوان و امبیجن لیکولینری کادی بله، اون بخیر آتن سرسران سرچوان آتن. خیلی لبم. برای تماشاوان هجا دو مروف دکاره بیجو که اوری کی رش آنقره گرته بو اونیزی دو مه سه مه بهیویتیک جوری بلاف دبو جدوه دا هندک لفو تفگر هنه و اف جی بچکی هیویا ما گشتر کر چنه اف لفو تفگر یک شانده ایمرالیه دوه به جیگر سروکی آخ پارتیه افکان آلارا پیوی هر وسا ایرو پشتی نیوروژی به دولت باخچلی را پیوین و اف آگاهی که هر چقاس داخویانیه که فرمیا در حق ناوروکا و هفدیتینه دا نهاتو بلاف کرنجی دو کلیسان دا هندک آگاهی هنه اف پچکی هیویه چه دکه ام دخوازم دست بی که برز یوسف بپرسن برز یوسف لانقره چه قومت لانقره اینها کاج مرا بحث بکه د کلیسین دم پارتیه دا چتینه گوتن و در دورین آخ پارتیه در حق چارچوه یاسای دا چت بیجن ده هفته پیشی آمده آن هفته پشتی و داویا مها تیر مهی و چه گاو بین آویتن کرم کن مامۆستا سەریدا ئەv نیسکێ مەهەکیە یعنی ئەv çarçova yasa hat vê heftê were heftat pêşama were hemasa di rojevê dabû yani yani sib îro sibe digotin îja îro çend û çe derketin got vê biçe meha îlonê da vê were hêj îlonê ji wê datir lê paşê jî ku çak xuya ye çe hevdîtin çêbûn û piştî vê hevdîtinê hevdîtina Bahçeli û ya Efkanala ya AK Parti piştî wî niha dibe hefteya pêşiya me ev çerçeve yasa ev zagon vê were meclisê da lê usta dixuye ku naveroka vê qanûnê da ew hevbeşbûn hinekî kêm e usta dixuye yani ser hê niqaş berdewam e çi ne ev xal hayata jî heye gelo yani ez çavat etkar texmîn bikim yani serî da heya niha hinekî aliyê hikûmatê vê zagonê ew digre yani hinekî zagoneke teknîkî digre yani hinek çak ew ê da derketiya medyayê da jî yani hinek dibe ew kesê ku endamên PKK ku hatin yê ku tev şer bûn bira neyn yê ku tev nebin bira yani tiştê wisa teknîkî hene ye sujdar ye ne sujdar nizanim tiştê wisa hene tiştê wisa hene yani vira da hevbeşbûn tune yani gere hinekî wisa nêzîkî hev bin herhalî wisa dixuye vê heftê ji vê niqaş berdewam bikin çawa dibêjin hê ku meclis neketiye tatilê vê ew qanûnê bên ew da genel kurulê yani bi qasî em dizanin hefta pêşiya me jî dagirtî hefta pêşiya me jî niha çar qanûn li meclisê têne guftego kirin yek jê ew ya mûçeyayê zema maaşa herî kêm her wisa yê zarokên sûj kirine çar qanûn niha li meclisê ne heta dawiya hefta pêşiya me jî dibêjin wê ev mijar hîn neyê nîqaş kirin ev rastî gelo yani niha çawa ne yani meclis dikare wan cihê wan biguherîne
يعني دكاره هل دبيشي في قانوني و يا دنيا هنا كي جريدا إرادة يعني إرادة بخازة إلو أو يعني AK Parti بخازة بمهب هوا أبي فان قانون در بس كده كاره حفته كده جوانا بقدينه يعني زيادة تر بخفته حياة سبازو يعني أو إمكان هي يا راستي الإرادة لازمة يعني أو درفت يعني أو شهر قانون زاف قانون دريجين أو درفت هي تقارن أبي قانون زوتري درخن شيء zaten دبنامي أو داجي Ağustos'ta da bixaptin yani goriyi nava 2 hafta 3 hafta da tkarın tevvan zagona van kanunu bixaptin. بله سوات ادخوازم بگرم سرتن نها دوان کولیسان دا هندک آگاهی هاتن دستیمه مثلا یک لسر دوی مهیدا درکتنا چارچوه یاسای دا لفکرینک هی دبیجن جبنا درکتنا جبنا درکتنا وی اوکی لی ایرو تلویزیون Türk Haber Türkiye muhabiri ve Ankara hani agahi belafkirin lüvere Tayyip Temel Persin vaji ev tiş gotin perskrek ne tane ev kanunu yani diyor mekanizmayın pişti kanunu jiver iro mesela ambejin ev kanun hate çekirin şervan hatın Türkiye başı ki vanayı peşvazi bıkı yani sazi bunik bu viyan lazımı Kerem kın. Yani aras mesele de ki dağıtıya ukırın. Yani her du aliyacı ya jem bejin dise aliyacı partinin de jemon jit karın tevlib kin işte MHP jit tevlib kin. Jibuna ko ev kanun ve meheda dere ukeke. Lefkirne ke lefkirne ke. لی اما هم مثلا جبنا نوارو که قانون هجا جی اکتنه یعنی بجن آگاهیم که امج دمید گرن و شکلی ساد گرن هجا او نوارو یعنی او قانون او یاسا بچوی هاتی آماده کرن چته ده چته ده تنه او ندیاره yani kulis اره وصل بجن yani تشتی کو ام bizden AK Parti به مهجا جی رمید سر خابتن پشتی کو ام سر خابتین ام بجن اوکر لگورا خو لگورا نيرين أخوي أجل جورا خواز أخو أو قانون أماده كرن أو هجا أو بكن برأي اشترى نقاش بكن رأي اشترى جام ده بيجنش تبدأ بارتيا مهبية إمرالية أري بارتيا دين أو هجا بوانا نقاش بكن يعني أجرين قام مهم براستي أوكي يعني برا قانون كي باشتري حفتكي دارين حفتكي زوماكي أو جين مهمة اللي دياره يعني أو تذكر يعني برز يوسف شيكوت دياره يعني كو امبيجن دم تيرنك دبكو مجلس ما طباخ يجيب خبته درباسي ما طباخ يجيب يعني او تشتكو او دري مهمه او يساكو او دري كورا بيديفين جواكي بن بيواجو بن نه بيواجو بن اراست جرينج او چما جوي اليفا اوكتكن او قصا عشق تفدقرن جالين نافروكي وتشتكينا بيجن جرينج با امن او يعني قد نبه هنکی جالی نواروکی و هنکی تش دیار بونه راست اف یاسای کویدری یاسای چارچوبیه yani em bejin problem u perskereke me bingehine ve tedatine ben jibuna problem u perskereke bingehin demokrasi u perskereka kurt evet evke da derin kanuna terörü yedinin mesela infazı ve hasır geleki tişidine yapıştı ve kanunu endamkiya partiya illegal le evke yani agring evke yani ev tişte ev yasa ev kanuna ko ana ha evederi jibuna yasayın ko pejda evederin eybi ve bingehek baş ne be bingehek baş yaji em bejim be taybetici ev statuya brezo calan evke be yani statuya ev tam zelal be ev çab ve bivnevi bahsa ve yedik dibeci ko statuya öcalan ko ne diyar kirin tayin kirin evle hevkirin çena bu şarta sereket dibeci her tişti hem minakin cihane da hem de emmedan bejin pevajo 2015 da ev kesin ko bejin dinavber da düşünü dahatın ev komisyonu ev heyetin katibun lijneyin katibun amade kirin emzanın yani tev paşı çun okey
چون دادگاه da hatın darızlandın o hatın girtin. Bile. Yani qet nebe yasa çarçoveyi statü evana diyar ki Abrez Öcalan diyar ki avkan bejin divan hevditina da radarın devleti divan hevditina da yani bejin parlamenterin dem partiye Na rast na bahsa Yani 4000 şervan edikun ku verin Türkiye. Yani kavi çab yani mekanizma ki xurt lazım ji bo yani evji juyali ve bejin evke daxwasa geli Kürt diyarı atevgara Kürt diyarı Abrez Öcalan beri daxyani ve da diyarın yani gere eknebe gere cudahiye ki tünebe nabera kesin ku bejin nabera xstini da hatta ni anacı yurtne tije kera beji walata nizanım çek bu karaniyete yekera beji çek bu karnaniye yekera beji yani psikolojik çaresi yani açtı tesas yani jivi ali ve amzanın raya geçtiği Kürt hassasiyete ki bir havaya ya takas ekbe yani gerem لدجي ام بيجن اكبه راي geçtiği hişyar be dem parti hişyar be ne ekbe yani kıyasa ki bu havayı deri az bu problemin ciddi derin yani aliye ki heneki ben heneki neyni ekbe de nava tevgere daji nava reksine daji problemek bu havayı deri yani beri her şey yani gele ki car yani em bejin van hişyariye hatın kirin jibuna ray darin Türkiye yani tübeji wala az revebru evken sereke rexistine ajbuna wan derva yasa diyelim binyawi evet karbe vere ne yani evin karbin rahaki tevgara Kürt ve rahaki şervanın Kürt diyare yani heneki tevbiki heneki tevneki ekube yani alozi durdaji deri gengeşi durdaji deri narazibun durdaji deri yani rahatnina havali kut pera salata takoşin kriyeti yekil vurbeli ve te edin vere vederi evet karbin yani gere deruniye van evkaji be kirin Liberçar belgirtin. Rezar Yusuf edzanım dema veji gelek tüneyi ez dixwazim wek pirsa dawî ji we bipirsim wek civaknaseki hefta dün tu nele bamebû li gelmebû me piçekî nîxaş kir niha piştî ku ev pêvajo ew qas zêde dirêj bû wek civaknasekî dixwazim hûn bêjin bêhêvîtiyek jî çêbû di nava gel da taybetî nava gelê Kurda êdî deng bilind bû ya nerazîbûnek hebû îro û do bi şev piçekî ev hêvî çêbû mirov ji bo gel dikare çi bêje yani tevî ku ew hêvî jî heye hewceyê tekoşîn jî berdewam bike yani ev tê xwastin hûn dixwazin çi bêjin ha ve çawa gu ev pêvajo lez dest pêkir yani wisa Seridat işte sahatin gotin go yani ve sevme da çar me da gele işte şoraşgeri bin ve gele peşketini çebin o hevike zede daxiste hole yani gel pır be hevi bu go ve seçar me da gele çebe le 2 sal derbas bu yani peki ki çek şavtandın xfasih kir gele yani ev xali ev qadand یه پرسکریک لی اما نسکه 2 سال ازی بحثا و قانونی تکرنه و قانون در نکرد افشی به باوری یک نافگردا چکر غینیوی او یا روجاوا او تشتی که قومین او جی گلش کنند یعنی ورا او پوزیسیون ترکیه جی پوزیسیون که نباش بود سا خویا کرد جبوی یعنی او به باوری راسته یعنی her roz zede bu yani en seri de ev bela bu yani ev baveri لنها كنت شواغو يعني çerçeve yasak ku işte ki baş daxe hole miske 2 sale en işte dekete çavad bejin somut eve ve evbe biz ev bengehe ve pişti bir bengehi idit işte baş hevibke gel ne gayni yani nave ve pevajoji aliye devleti var yani ne xarab te gotin işte terörsüz Türkiye yani gere zaman ne ki rast be ya xudati yani zaman rast be o zagonji derken ev bavari zaten geldi haya yani hareketi ve ev heviye zede ben lenha herkes çabeyle ve çerçeve yasaya kanuniye ne hafta pişemedi be eşkere be ku eşkere bu imkanı daha ziyadettir bahsediyor. Beli spas ki mala ve ava ku edem jibo me veqetant hafta yekdin disa me behevra bin mala ta spas
بله تماشاوان هجا نهاجه می وگرن مجار خونه اساسی سیدا جگرخون وساد بیجه دبی پاله گنم سور پاتوزان قوره پالیان هاوی دا دور چاوه مالداران کوره هی پاله داس لمالی بتاله رزدار سامت داس لمالی بتاله نها بله نها يعني ام دخوازن بحثا وكي بكن بحثا ما خواست ام بفي بیرانینا جگر خوشی تخن تبی مجاری راستی جی چاندنی پارچه کی چاندا میجی یعنی وقت چوا ناو خدای چانده پارچه کی کلتورا میجی و کرد جواکه که جوتکارن یعنی حتی دما گلک نیزی ام جوتکار بون لنها گلک پروبلم هن از باور دکم لچار پارچه کردستان جو هنه بری ام هرن پارچه دنا از دخوازم ل ترکیه تایبتی جی ل کردستان چه د قوم چه ناد قوم چه پرسکریکن جوتکاران هنه یه چاندنیه هنه ام وانا خال بخال ام بپرسن و برسوی بدن نه وک پرسکریکن سرکه هون چه دبینن د چاندنیه دا yani دیسا از سپاس دکم جبوی و ما بشتاری لواکر براستی yani وکاکو وزیگو چاندنی جبوی جیانه تشتکی بنگهینه استراتژیک هم بیشن گاوا تل جیانا مروایی دنری او شارستانی انکو هاتنا آوا کرن جه سومریان بگره آقادیان آسوریان حتی işte مدو آها منیش منو هم بیشن حتی گهاشت یلوا کرد لسر آخا آریانه جیانا خونا چاندنیه درست کریه و تشتین پر سرکه شخوا وان دنیای را وک مزگینی هانیه او کرن ام وکا بیجن جه گنم اوانا تشتی سرکه نکو کردان ام بیجن لسر آخا آریان دنیای همو جهانی را ویا وک اوکی کی دیاری کی دانه اوکی yani serokji mesela liser emejin aburi u evke vek beleftke dibe şu haberi evktet nimut yani hemu tişt bijdil dahatit vek diyari dahatin dani Frotun tüne krinu frotun tüne bu yeme mesela uçant hat gahaşt çerçetiye beli tül mesela hatya mezetki la asuriya mezetki evan evke wane ku evgaf hatine şiro vekirin ve hatine deşifre kirin. Hemû dibêjin işte ew qasa tişt meda filan kesî ew qasa donê zeyt newsa me guhert yani. Evana hemû yani ev guher hin hatta dema nêzî ev hebûn xujî dît li gundan da hatin çerçî da xujî dît bajar me hêk didanê wa jî benîş didame yeme yani me esasê jiyana heya ku medaya ava kirin me hinekû bingehê honda kir. Li ser çi li ser polîtikayên ku em dibêjin anaha emperyalizm ya neoliberalizm ya em bêjin modernîteya kapitalîst xwe hêdî li ser cîhanê daroniştandin û bi wî hewayê hemû tiştên ku hilberînê ku ji bo gel tê kirin hemû zivrand berjewendiyê xwe da qewîm kirin. Ji ber wî yekê mesela ana tu mizetkî yek mînakekî ye mesela dibêjin işte me tovên sertîfikalî dibên em ew dikin. Evana kî dikin evana bazirganên yê ticareta cîhanê beli didin ew kirin Türkiye bahsa du firmaya sê firmaya tê kirin tevahî destê wan dayê ew zî ji xwe dîsazî girêdanê wan erê rast yani dîsazî ya global mercê wan Ajansê wan ajansê global bi welatan ra yek ewkekî em bêjin li ser bazirganiya cîhanê li ser wî yek muqawelekî çê dikin û li ser wî muqaweleyê dibêjin tu eviya
دبیجی سرتیفیکای کو توی مهنن گره تو بدی فروتن تو دبیجی که işte چیف yani توف دبی işte me bijartiye me ukriye دبی işte em bejin yete dünme da 400 kilo ya 500 kilo genimde de دبی evye 800 kilo de تو دبی tamam ez bisinim دبی tamam دبی بستینه دبی لی مخابن دبی تو دبی لبرویدا دبی گره تو گوبرزی بستینی Nasıl? اوک ببه ویتنی نفروشم ته. دبی تو اوکی بستینی İlaç ziraati. دبی گره تو آف بدی دبی همو شرط من اون دبی تو وانا نکی دبی اوک نابه اوگاف چه دبی هم توف دهوسه رشوته هم آخ دهوسه رشوته و بی هوای تو حتی او گبره ندی او توف ندی تو نکاری هلبری نجه بستینی مویا جورو 3-4 سال بره ام بیجن قیرانا کوروی درکت بون işte دم سال گوهری بون işte را بیجم یک غلاکی سالی یکی هبون غلاکی درکت بون ام چون لسر عرض زوین گندیان ایجوتیاران یکو جوان توان ساندبون یک حب زیل ندا Nasıl? yani zil nedavun yani jua medgo işte İşte kavdani tunu. sadi notu neh medgo okbiye jva ok derneketi helberin teneye u işte rabejim ok şwa şin neviye Eri. To vişin atiye. yeku tovenku ye me mahalli xwazayî heremî Bavu kala. bavukala yewan sadi 45 dîsa ok davun Kendime sorgul hüntin ajotun la axad. هناك لحرامان تيا جوت ناف او كان دا فلان بيفان ام بيجي محلا او جي او بچوك فقط او توف شخا قراني خوزاي جيه دايا خو شخا خو او Hin beji jihe. Kendime sorguli beji jihe. يباجي كان يعني و قراني خوزاي ديسا صدي 45 خود دن جياندان Tebirçin ayla. يعني جبرويه كي مثلا افيا ميناك كي اوكي يعني ku marif berbiçav dibine. Yani em çün mesela geçtin işte vakta Asuriyan sedemeyn vakta Asuriyan'da yek evkeki ku Asuri hilduveşin disazi galaya filana bevane tudgici Mısır'ı u işte rabicim de Kur'an'da u de evkeki kitabı Firuz'da Yusuf'u yani çava çekirne bıçağı havaya evkirne filan bevan çandını şu kadar bir havaya tişteki civakiye tişteki kolektife tişteki لسر komünariye yani bu komünaliteyi teava kırın. Tu tane bir yek evkeki yek şeraikeki yek şirketeki tu beji ezviya dikim yazı tu beji yek malbateki ezviya dedim meşandın nay meşandın. Hemu tiş kolektifin behevrana u behevraten meşandın. Mesela disa لسر Ahmet em bejin işte hevselavun işte rabejim nav Ahmet edazi em bejin işte یکو کارو خبات زناعتا اوکت کردن یکو بزناعت را مشغول بودن ارمنی هبون اشترا بجم آسور هبون سوریان هبون کلدان هبون تو مزد کی هلبرینا حوصله وقتا فرونا پشت فرونا ارمنیان هلبرینا حوصله زی هدی دمحه و دشکه و تخواره ایرو روزی نهاتیه دوست کرد. راست. گاوت لیکولینی کی بنگهاوی مزد کی بنگهاوی دا یکو آلتو آموریکو د چاندنیه دا دهان چکرن. اری. وستای ارمنی بود. وستای ارمنی، آسوری، کلانی و او بون یکو قدیم ام بیجن زانیاریا چاندنیه زی موجوده حتی نها بخورا دهانیان دادن مشاندن گله کرد بون و بیو هوای داون مشاندن مثلا وقتا بیزانسیان دازی yani destelatlar Bizansine fakat yeku çandını yetkin disa kurdun disa ukut tu mesela Livya ülke tümzet ki yek jiyaneki kolektif yek jiyaneki bekomun u yek jiyaneki simbiyotik behevra te jiyandan u evgaf mesela tümzet ki işte Ahmet Dali ülkede
پر li pêşezî hem dalî em bêjin warê edebiyatê da, warê çandiniyê da, warê tenduristiyê da her wiha. Navendeke Navendeke ya ew hatiye Xudaya daya qebûl kirin. Belê. Çima benesaziya wî, xorêxistinkirinâ wî hemû li ser kolektif jiyanekî, li ser jiyana em bêjin bi hevra çawa tê jiyandan û herkes kar û barê xwe bi hevra parve kirine beş bi beş û goranê wî jiyanekî dane meşan. Başa gotina xweşbîra nekeme dîsa vê mijarê em dûr û dirêj Belê. behs bikin ez dixwazim ji Swat tiştekî pirs bikim. Swat niha li Tirkiye jî ev mijar gelek tê nîqaşkirin. Yani mirov dibîne yani êdî xelk heqê erd nikare bide, heqê cêranê nikare bide traktorê xwe banka dest dide ser traktorê wan, ser xaniyê wan, ser malê wan. Lê li Kurdistanê dubare ev çê dibe. Mirov ku bide berhev di navbera cotkarên Kurd û Tirk da ferqek heye, ferq hebe ew ferqa çiye gelo? Ya mesela ki yani çar perçe Kurdistan'ı büyü havaya yani Belê. Em ê behsa wan jî bikin. Mîvanê me jî hene ji parçeyê Kurdistanê. ew kudiki heman ew kemmiş. Devletê razemeniyên ew ke nekiriye. Razemeniyên çandinî nekiriye, razemeniyên teknolojî nekiriye. Ya jî ew ke nekiriye. Ji bûna mesela ku tu çandiniya ku tu li benda xwezayê bimînî û tenê hê li benda baranê bimînî ew hilberîna ku ew ê çê bive hetanî asteke û ew هلبرينا كنت ببروفيسيونالي يمكن بالتكنولوجيا كبيشكتي وبافي كنت بتي بقناه افي وبندافا تيبكي او تشتكي دند ده يعني ام باشتان بتايبتيجي يعني اوكيجي وسائل باكورجي وسائل باش دنجي بيعملنا مثلا افي درت اورتي ام بجن او بندافي كو هاتنا كرن لروجلات بندافي كو هاتنا تشيكرن او افي كو هي بري وان افا دانا نافا ايرانيش سر كردستان روجلات وقتان نه آوا کردستان روجلات دزند بن نوا خو ایواتی کو تجوی آوی کو دولت پولیتیکای بی هوایی بکه البته کی لوی ولات یاجی ولات کم بجن کردستان همان تشته آوی ایجار سر روجواد بره سر روجواد بره و ام بجن به پرگاله کی مدرن و نوجن کو سالم پیشی بده پیشی خو افدانی یک بی هوایی نای کرن یعنی ام زاروکاتی مده تزانی یعنی او özel jderket o demirel jderket jbuna bakur digotin em proje gape heye û ku ev proje gape ku ew bu ku pek be em bijin Türkiye wekî kuş fekiriye ew dike yani li ser kaxizê rast li ser kaxizê ama tamam nekirine têre hemû Tirkiyedeki gap ciyê ku tê avdan lê hêrberîna ku jê tê kirin bê sistemî heye bê sistemî bendav çêkirine ama haq kanalên avê çênekirine erxên avê çênekirine ez bawer dikim ji ber mesela li gapê gava gap hatbûn çêkirin jî ji demirel digotin işte em ê gapê nedin kesî filan lêvan ewa demirel digo min çêkiriye özal digo min çêkiriye ji hev nikaribûn ji hev ew gizî bikin fakat tümzet ki mesela sistema ku heyî hatiye kirin tenê li Amedê heta bîgije çemê Batmanê 208 kilometre kanalê ewkê henin yê ji bo çandiniyê henin fakat ji wî 208 kilometre 1 kilometrekî da zî çandiniya bi avê naykirin. Mesela par, pêrar, tirpêrar desteyî got ez av nadim bila heya we jê hene. Sedem ev tişte, sedem anaha em dibêjin kehriba, işte cêriyan, elektrik, çiyese ji bo çêkirina wî evî saziyê hemû dewlet xwe guhert ji mingehê xwe ji nav ewkê xwe saziyê xwe derxist ya da yek şirketkî. Şirket bi xwe dibêje yani carna em wan re dikevin diyalogê zî em dibêjin weliva we çil gundê ewkê Mardînê we hikûma ceriyan nadin filan bêvan dibêje şirketim eli kara xwe dinêrim. Erê özelleştirmekle arzîbûn çê bû. Yani ew heta damlekî avê ji bo kehribayê ji bo ceriyanê ji bo çêke ew ya wê ji xwe re bikar bîne. Ji ber wê yek damlekî zî ji bo te diyar nake. Beleş nadin. Wê nedete. Pêdiviyan bil karabaya be elektrikê heye ji bo navî mesela ji bo wî mesela zagon henin dibêjin işte tuyê gere di nav kanalê da ava ganî ava ji bo jiyanê ava ji bo can gere tu berdî filan bêvan ji bo ku ew ciyê ku çem berê tê re derbas dibûn
ئەو ئەمبێژن ژیاندارێ لووە بکاربن دیسازی هەنێک بخورا لەسەروی ئەو کەزی ژیاناخۆ بەرداوام بکەن زاگۆن هەیە ji بۆی vîewkê lê mixabin ji bo ku şirket bi çavê ew kê mêze nake bi çavê xwezaya em û bêjin dewlet jî ji viyan çavê xwe digire yani nikam em bêjin gap yan jî çandinî devlet ser de parazît de divê gava tu zirar bikî zirarê tezî ez didim Didim elektrik karî bideme Didi şirketa elektrikê nade cotkara. Nade cotkara xwe. Belê. Niha ev kê divê mesela gapê da hinek dûbendiyên diz jî hene. Yani em bêjin projeke gelek mezin, belkî di cîhanê de jî proje mînavê mezin gelek kêm hene. Hate çêkirin lê Kurd, cotkarên Kurd hîn jî diçin Kastamoniyê findiqa top dikin, diçin Boliyê fistiqa top dikin, ya jî diçin Manîsayê firingiya top dikin, balcanê sor top dikin. Miroviyan çawa dikare pênaseb bike? Yani şu sistem gava bixwaze yek ewkekî xapînokî ki derhe meydanê mesela terî em dibêjin işte diz dibêje li cembaz mêzeke. Erê. Gava tu li cembaz mêze dike û li cêva te dixe. Ya jî li tişkîtê ku granbuhaya işte didize. Erê. Yê ev tiştî mesela dibêjin işte baraja Silîvan wê bi vî hawayê be işte gap awakîno bû filan bêvan tümzetkî yani de ewkta neha ana hale hazır. Ti pêkhatina projeyê da yani di qedandina projeyê da yani qedandina projeyê pê ve tu tiştekî nehatiye ew kirin. Dîsazî aynî tuşt. Yani li alî herranê hinek avdan filan bêvan ew zî ji bo ku terz û teknîk û zanistiya avdaniyê nizanîbûn nehatbûn kirin û nehatbûn fêrkirin lûwa axa lûwa ana hemû bûye xwe tovê ku tu davê jî najî. Erê. Yani herem seran ser büyü havayı hata hermandın. Em mesela li ser vî mesela li ser vî tiştê disekirin. Em dibêjin ki mesela li Amedê 6 milyon dönüm an dekar araziyê çandinî heye. Li Türkiye goranên nüfusa Türkiye 22 milyon gorana nüfusa Türkiye ihtiyacıya genim heye. Belê. İca ew dibêjin ki 28 milyon divê gere em tamam bikin ew 6 milyon zî divê gere em ji xwe çêkin bikin ar û her wiha em bifroşin îxraç bikin. Fakat 22 milyon ew heye. Tumizet ki tenê seran ser 145 Kurdistan ihtiyacıya wî ewkê Kurdistan dibîne. Belê. Tenê bixwe Amed 1 milyon ton genim radike. Nêzî 1 milyon tonê. Fakat kapasiteya ku aşên meyê li Amedê 380 hezar ton ancak salane kapasite kariye bike. Ne tenê aşî nika divê de re da ez dixwazim. Na ez têm dixwazim ben cîkî dinan. Kerem. Mesela nêzgî 700 hezar ton genim diçe ku ji Amedê derdikeve. Erê. û gava derkeve ew xasilaya ku em dibêjin liva bicîbe diçe cîkî dinan. Diçe wî ciyê dinan liwa tê hêrandin liwa em bêjin kepegawî wek rasyon di nav ewkê da êm da tê xebitandin. Wî ardê ku tê hêrandin ji hev cuda dibe ji boî nan, ji boî makarna, ji boî em bêjin Pasteyî û baxleva û tiştê baxleva û filan bêvan ji bo wî ayrı ayrı cure têne ew kirin. Qatma değera wî jî pir zêde dibe. Yani liwa îstixdam tê kirin. Liwa hemû tişt tê kirin. Fakat wexta vegera wî tê li ser te tu traktorekî genim li hember wî tu çî torbekî ardistînî. Hem li Amedê bêkarî zêde dibe. Hem tiştê ku te firotiye her wekî ku tu êdî cotyar nebî tu ji bo hesabê yekê tinê tu herî erd bixebitînî. Yani anha 6 milyon dönüm arazî hemû ji bo ku endüstriya ku te li va ava nekiriye û tu ji xwe sekinî
و تبنجها بنسازية ويزيتا تشينا كريه استخدامات تشينا به وقوا استخدام تشينا به اف جلتا بيكار بينن ودالي اوكدازي ايدي نكارن بيجين يك خوراكي راس بخونزي لسروي تندرستي درد كبي لسروي işte ناف جواكتا آلوزين مزن درد كبن كاري ام بيجن كاري ناركوتيكو كاري ام بيجن نلري جور عدلی و فلان بیان همو وی هوای درد کردن و موقعی و کنوز درد کردن. اونا همو چیه؟ سیستم هایی به وی هوای شخص خصاص کریه. دوی مثلا انتگراسیون دبیجن، انتگراسیون او مختاریت جی خود و گرد دستلاتداری تو بدی دستوی او بکار به لسر اندستریا خوزی سر او که خوب خودیزی بکه یعنی تو بهلی او جیان خوزی بخو بکار به ساز بکه یعنی. بله سپاس. سوات رزدار سامت وید بیجه دوی نو کمه چون باجر بونه لبلبی اما نل باجر مه لباجرین دوری کردستان لوری دبن لبلبی نهات شتکی وسای بشینبر گوت لوی درا رازمنی دوی مجاری دا تونه یعنی نتنج بوی گنم جبو فرنگی بالیجانی سورجی تونه yani mesela hemu embejin hal dora pirinçligi Luandera fringi tenajotin fringi salçe tenajotin li dişinin elaz gil bendavanı kuverin bistin. Habeki fabrika ava fringi ku derxetine. Tünneyi li vedera. Ya genim tüdbeji sesudu 80,000 toni dikare bike 700,000 ton ji vedera derdik ev. Ev dikare bu çen fabrika gelo. Ne usayı? Yani بسدان فابریکه دوی چه بن مروف لویری بشغلن هم بخون هم جی قزنش کن هم جی زارکی خودی کن برپسیاری وی کاری کیوی چه واشر سر با yani anaha yani arast ambejin demek o evkbe piyasa serbestine be ku ambejin her tişt bini dest devleti da be mert karabije yani devlet çima hal vir razameni nekir ama atıyorum mezdebiki devlet heneki dest hoş evki vekşan diye هلبرینی وکشان دیه او مثلا آریزی کرنی کتد بجه او سازین دولتین که هبون او کارگاهین دولتین که هبون دولتش خوان جفرود باشه اروپا نوسا ya Fransa nasedisi destek dedi genim. Mesela çandini mesela ki stratejik yap. Mesela xurakay. Yani evdama pandemi da jimedit yani kuçağı bu yani. Bername beri da jimedisa. Pandemiye Avrupa'yı hemu sistem axuna teşvik guherant. Hemu devlet destek edin jotkaran ku destek edicinin teknoloji zede bu kartinin. Yani embejin iro nüfusa nüfusa Türkiye ve Kürdistan'ı bu hoca her çar parça jid dora sedi 25 sida embejin bi çandiniye dabara xud ke rast bi çandiniye dabara xud ke u bi çandiniye ra alakadar belki de ber kari çandiniye da embejin yani çandiniye zbun savalvani jid karın tegnave bu hava çandiniye kul Kürdistan'ı tekrin yani pırda asta ülkede helberine ki pır keme yani ne de asta ülkede helberinin cihanı da Amerika ve Kanada iro dünyada mesela ülkede mesela çandini da velatin her peşketin kabul kırın nüfusavan o tiştek o embejin helberine kudikin jüvi هالبرينا كنت كنت جباكي بيجن السدي حفتي حشتي ويجي او تكن هناردات تكن اخراجات او تكن يعني البا احتياجي خو بدوي خوش بر زيدتر او تكن هالبرينا وان هي اما ها او كان نفوس وان سدي كانت دوي كاري چاندني دات خبته سدي يك خبته قندا سدي يك خبته امريكا سدي يك نقطه 5 خبته يعني جسد كسي القندا يك كس لامريكا جسد كسي يكون ام çandiniye da öktke çandini ra alakadar. Çima mesela ku teknoloji bekartinin mesela razemeniye yani tişte ku embejin tülvür tüdnava ser roja da ki ya jida roja da ki nava dakika da nava saniye da tişte dikin o jberwi havaji o halberina ku tekrin çevi ki suat naha kari ki tu şeş roja da biki jitneye kartune yani jber ku kartune yani yani o teknoloji hina preskire ki pır pişti ve merhaliye
Yani mesela em bahsa Kanada'yı dikün, Hollanda'yı dikün, Hollanda tu zanî yani. Makineyin çandiniye difroş hemû cîhanê. Yani navenda wî karî. Her wisa berhemên çandiniye jî yê heywana yê sewalkariyê jî difroşe. teknoloji bekarneyni ew lêçûnên tê çandiniyê zêde dibe. Yani em bêjin ew ji bûna kîlokî genim li Amerîka Kanada em bêjin dolarekî lêçûna wan heye. Ama li bame $3 diçe. Yani ez wan rakama tam nizanim. Ama ha sê qatê me çar qatê me lêçûnên me zêde ne. Watî ku lêçûnên te zêde bin hêdî dika tu tiştê ku tu ew dikî tiştê ku tu bi dest dixî têra te nake û hêdî dika însan terka wî karê dikin. Yani me gavadin behsa wî jî kir. Yani meselê ku însan deyî li Kurdistanê terka çandiniyê dikin çi? Yani ew tiştê ku dike nikare bifroşe. Tiştê ku hilberîna ku dike nikare bifroşe ya jî ku difroşe bi perekî pir erzan difroşe ji ber ku lêçûnên wê zêde ne wan lêçûnan xelas nake yani ji demek bişûne ew tiştê ku dike ew nake nayla ku debara wî bike pêdiviyên wîn sereke ê dervayên çandinî ku wan pêdiviyê xwe ja bicîbîne ji ber wî hewayê însan ji çandiniyê diravin. Sebebi wî çi ye? Sebebi wî razemeniyên rastexîn ê ku em bêjin çandiniyek da asta mînaka ku me aniha da wekî Amerîka wekî Kanada da wê astê da watê ku tu hilberîn nekî ew hilberîna ku dikî tenê wê xizmeta hinekî welatên dervayê bike ya jî di nava welatê te de jî hinekî ciyê din bike. Yani ew rewşa ku tu dibêjî li her çarpercî Kurdistanê bûye hewaya. Yani arê şey genimê me heye lê ama ha aşê me ku em ê ar çêkin tune. Aşê me hebe ew kan me palûka me ku ew biskût û makarna çêk bike tune. Em biskût û makarna çê bikin ew sîstema me û pergala me Em wê belav bikin bifroşin ew mesela marketingê mesela pazarlamayê firotinê tune yani ev problema Türkiye problema dinava Türkiye'de jî problema herî zêde ku dijî. Yani Kurd tu dibêjî divê mijarê dicem Tam mesela bêxwedîn û Türkiye jî sîvîne. tenê ne? Yani hakikaten gelekî dişû behev. Yani watî ku tu mêzdet ki her çarperçe Kurdistanê jî teqas bi haman rengîne. Yani em Türkiye dibêjin li İranê jî bûye hewaya, li Iraqê jî bûye hewaya, li Sûriye jî bûye hewaya. Ew tune. Yani razemeniyên ew tune, rastexîn tune. û tiştê ku li vir heye, tiştê ku li destê te heye, tiştê ku li Kurdistanê heye, dixwaze ji vir bigire bive nava ewkê xwe, nava bajarên xwe. Yani İranê jî heman tişkiriye avê diziye berê çemên û robarên Kurdistanê bi nava İranê va biriye. Em bêjin Türkiye jî bûye hewayî dike, Iraq jî bûye hewayî dike. Rojava nihat tedî ev desthilatdariya nû hat hikûmeta demkî biryarê wênê sereke J1 jî daxistina buhayê genimê Rojava bû yani. Tiştekî balkêş yani. Hemû pêdiviyên Sûriye ji Rojava derte yani bi xêra hilberîna Rojava yani. Mesela genim Musa'ya mesela Musa'ya gelekî mijarê din da bûye hewaya yani. Çar deqî me man dixwazim anha hal bûye hewaya yani. Ez dixwazim vê ji we bipirsim. Niha ajotin li hêlekê plansaziyek ji viyan ra lazım. Mesela anha buhayê pîvazê û ê kartolan derket 5 lîrayê. Cotkar viyan dibihîzin sala were hemû derdikin pîvaz û îja kartol da ajon. Yan jî em bêjin pembo buha dibe. Sala piştî wê herkes pembo da ajo. Divê hêlê de plansazî tune êjber ku zêde tê ajotin îjar buha da dikevin nîvê ew hemû tiştê ku ew hilberîna ku bi dest jî dixin belaş di destê wan da dî. Mesela sala par bû firingî li ewkê man li ser erd man nikarî bûn. Petêx li ser erdê man zebeş man va çawa têş xwazim tiştekî bêjim dîsa bira dawam bike tam jî giringiya qomune divir da dertê. Yani ku hevsengiyekî hebe li Kurd çi pêdivî bi çi heye ku hilberîna yê wê hebke haya hev ji hev hebe haya bajara ji hev hebe tam jî deqeyek me maye dixwaze deqekê da bêje beşa duyemîn da dîsa vê mijareyek bikin. Yani plansazîk çawa dibe. Yani eviya ji xwe em dibêjit yani sîstema heyiya ku aniha plansaziya li ser çandiniyê hatiye kirin berava jî ye. Em her tim gava dibêjin berava jî ye sereke em vî tiştê didin nîşandan. Em dibêjin ki li hinek ciyan gava tiştê ajotin tu dikî ji bo ku ew parvekirina ewkê nehatiye diyar kirin û negotiye tu li vîya tu karî ev tişt bajû tu karî ev tişt bajû. Devlet li vê de nabe hekem. Nabe hekem. Baş em beşa dudiya em viyan bi dûr û dirêj em behsa vê yekê bikin.
Belê temaşevan hêja nihamê navbereke Kurd bidin, piştî navberê dîsa em ê vê sohbeta xwe germ berdewam bikin. Li ser çandiniyê îjar em ê li ser Başûrê Kurdistanê û Rojava em ê bêtir bisekinin. Li benda me bin.